bakyala basically first of all entebe y'abakyala egyo erakinjiremu administration Isinjiro is dominated na constituencies itano that is Isinjiro North, Isinjiro South, Isinjiro West, Bukanga North na Bukanga County ezo constituencies itano ejeshaha nakutumayo tokuza kunyereka ejeshaha tuineyo Honorable Kireya Mugumya we woman MP witu nakutuma muri Isinjo nakugira nti hatiza kundondera Honorable Kireya Mugumya noza kumwihankahi no basobota mufuna watere simu yajikwata yatajikwase no basobota korachi obutamufuna why there is no any administration office in all those 5 constituencies okutuyamba no 5 omuntu yana akwendi iwe parliamentarian naza kushanga nkai naza kushanga rufu naza kushanga omubujenyi naza kushanga mu chachi na kushanga nkai yaenda kuletera ekizibu kyawe ncho kurebera ebizibu byabanyisinjiro tubakubikoraho akuba ni baba takubimanya kano short office ya member of parliament in Kampala Kampala shana na chichara ba Kampala member wa parliament wena boroho kuboro either constituency ninga district oine kuba muna office abataka bambono mutaka wa Kabuyanda atembe basi ya yemtu kwese mtware yeye hihi 10 aze Kampala azo mu office kuronda Honorable uya Hira Karuru kano short MP ashemiro kuba nabayine political assistant baringa na baba bine jesha na mkutuma no mfuna owa district owa Isinjiro no mfuna tell us tokumufuna ahabo kuba political assistant na ule kabe aine base political assistant kwa kuba base yete ine kubamuka ine kuba aine office ebizibu bitu turakoreki heturabikize so oshangambu MP ariyo mu district konka eshaha zona atahankahi ataha Kampala okunagaruka yo okuzika nagaruka yo mu mbaga nagaruka yo mu mikoro takuza kufuna time yo kumanya abantu banje abantire yo mu parliament nibendachi that is administration it is lacking waza kurondo muri Isinjiro district okaronda office Debi jori tukigura office Bukanga North DP office ya Bukanga North tukajigura and it's the waza kutambula it is the only office yokuza kushangwa muri Isinjiro yet we have 6 MPs kandi mama akwebembera mama witogwe Kireya akwebembera hati taine mu office nitinka jerebaga nichoteriremo yawe so nichoteriremo hati yaki ngwe koleki abantu bagumene bija omufo kuza kundondera ahasimu bakabura ninga bwo kumfuna konka barha hariho office nabatamu bebitago byabo bakwenda batamu complex zone bateka mbori kimwe mbonoza kwikayo manyamba abantu banje nebetaget na nechi ona cyo bora yebembero takumashe bakwetaga iwe ideology yo kwebembero omuntu tokuleta ideology yawe yonka no basa kuba umuntu wo kuza kugambira mizi kandi we nayende ekindi kintu no basa umuntu wo kugambira amashanyarazi wejesha harimo nareba umushoroka gwa bamwinji so the ideology ya MP toine kuba nakemara buri kimwe mbiwe ni wora akora iki ni wora ateka tekera abantu reka abantu nabo bakora iki bateka teke umanye mbo abantu banje nibendeki you understand so yes. Administration omuri Isinjiro is very poor. That is one. Echa kabiri Isinjiro yitwe je ntujimanya nka district emwe producing ebitochi ekulisa hihi Uganda yona na Sudan na Tanzania na Kenya. Yego. Konkana kishasha munonga mbweje shaha bakakwata bayombeka factory yebitoche bagita hariya cyuruhura ijo linkarabaho konke obutoche bubatire nko bwa demonstration bwona bukafakare bwona bwahwaho yet itwisinjiro aba producing ebitoche tons na tons z'emotoka z'ebitoche kandi bakatwihaho mushoro ejesha hatutune wo wadena ka factory akakubasa ku processinga
mbu baka processinga nka crisps z'ebitoki ninga bwe shimbu factory ejo yakwate ebitoki yabikoramwe sano yabi exporting ninga bwe shejo factory mbu yatconnectinga n'abantu baheru ebitoki bitu baguma mbabi exporting aheru. So ebitoki by'isingiro yabe in such a production numbuguzanka ejesha ebitoki by'isingiro byabe ni such a production mbu twateka yonka factory y'isingiro ebitoki mbabasa kuzaheru za UK ekitoki omunwa gwa ekitoki UK no gushanga nka adora itano no a pound itano kandi ejeshaho oshanga omuntu omunyisingiro ekitoki kyeye kirya mutwaro gumwe oriya yatushobora mutwaro gumwe yaza kukiteka mu maboxi akitware nkahi akitware UK ninga America. So echo no chubuleminga hari the incumbent MP abwo butagira factory muri Isingiro. You have to have a factory in Isingiro. We have a minister of agriculture. Nitwe twine minister minister wa madam. Yes. Why is a factory in Chiruhura hebata kuhinga bitoki not in Isingiro ahakuruge bitoki bihangariyon na naheru esho nasho ni blaminga woman MP iwe woman MP iwe nyina wabana kuwijo maka wamanyambwa makagabana bagatoza biba producing abyatoza you understand? Yes. So echo twachikoraho aho kubana babihaye imishoro mingi abahinji b'ebitoki abo bugari babihaho imishoro bahoza no bahoza burhamwe ushangori yabamuhoza aho shingira 10 ninge 12 yabereto mu town ari akagari hato yebuza omuntu yabiha bukanga ekigudo cyabukanga ninja no kimanya ati waza bukanga mbwe nyori kambagambira amazima waza bukanga emotoka yawe oyine kugenda ogikozere service ko kweza kugikora service ogaruka kandi wagihabukanga no gisizo mu garage eshonga yabashobozi b'ebitoki n'abahingi b'ebitoki muri Isingiro okubiyaho umushoro it could be partly okugenerating a local revenue ya local government ya Isingiro na yetunge entasia rather than okorerayinga a central government etine enough funding. So iwe nga woman MP, how would you want the local government Isingiro okutunga local revenue other than taxing the omuntu wa mutaxinga tunayanga mutaxing konka mutereho service eramwanguhize waguma no mutaxinga nabareta trailers nabaziteka bukanga nabaziteka kabuyanda enguto nimbi konka orumuno omukamamu iwe shuzo omukamamu zankahe ezitakubasa kwera ningo kokora urugutoro zo mukamamu nizankahe iwe zabukanga zakabuyanda Isingiro South enguto nimbi iwe zo kuba no mukamamu burisha hazo zankahe. So ate echo nonda kuchikora ochinire mubazi checho echo nchinyo mbazi nyenda kushitama no leba toka ward na MP toka basa kora wenka echo tuine kushitama na chairman LC5 tukamanya hati emishoro ya beti reka tukore mihanda ninga reka tuze kurobinga tufune sente zinde za tubase kora ki emihanda ako abantu tubara mu magezi waguma no mukamamu waguma no mwihamu sente kandi iwe takumutera ho kintu kikuza kumanguhiza service z'abantu nubaza kukababero nambwe no bakabero akari wachireba turugari cyo tuzamarwaro. Yes. Israeli last year nantebero ningo mwakogu president akija yo muri Isingiro as a president kwakwija go muri Isingiro ekikuntama n'abantu bakutwebembera bamwereka mbu Isingiro ebyayo byona bikaterera mboshi omwana mu number 1 mu districts zona imu eva mutanu mbachi number 1 mu service delivery azo shanga nko mu service delivery oshanga marwaro gatine mbazi gatine bakozi oshanga mashomero gatine bashomese gisha bakekara kasaba muto bakushomesa so no basota kujambu Isingiro yaba number 1 mu service delivery oshanga mbu tutwine ni rwaro hangu mu district ejesha ho muntu wabukanga yaba kubi nabaza kumuteko mu ambulance bita ambulance yo yagifunere
bamurete Mbarara Rufaro Hospital ona heba kuza kumuhikiza natafire na nebyina biri yahine yafire wunkumanyaho mwenyine haja akafa bakamba mwiha bugango akarwira umutima bamwirukanziye mpaka hiyaziye kwikamuryango gwa Rufaro yakora ki yafa yakaba ahabwenje nturinde bintu nkebyo health center zone zaki abonye batakuzikwipinga bakatamwe bintu mbo muntu wo mutima at least nagenda hari ya health center babanza bamukoraho first aid bamujanja baje then byayanga bamarima kora ki kumurifaring konka health center zitu noza kushanga atanu mu bintu ijoro nkashanga abantu bagwira accident kaza nkana baraba konka kuna hizi nahinduke motuka najigaza najantingare kamba kwate nabe kwata bakaje bajya bakazi babero babakikuru bahendekere bodeka batera bahendeke maguru bahendeke mikono nabatwara health center okushanga bamjambo ntubasa kubaha ka first aid konka nibebali no nibebali what do you mean first aid ne korachi aboncho muntu takumujanja kimwe ukamujanja no mamu tukabanza naronda ambulance najita musente kuba baheze kuba ka first aid twabakwata bakikuru twabatambiko mu ambulance twabateka Mbarara Rufaro amarwaro gitwa ga health centers go tugakubasa kubamu ebye bintu byona takwenda omuntu akanda abanze yaza hari kufuna obujanjabe Honorable Sandra isingiro wayoreka okwekurakinga administration especially kuman MP kwetaga offices ekahanduringa enshonga z'abantu yes watoreka oku isingiro eyine ebitoke byinyi munonga konketi ni korero ryo kongera value kandi nenkutombi ez'abantu barukora bamukorete ebitoke handa hale hakaba hale bakabiyahona no mushoro wagaruka watoreka oku ebyamagara biteme kurungi omu district jompaho konka ebyo byona uyino kukateka hali the national resource envelope ukamanya ngo ikirinke abantu abakomushoro no bake ebiru kwetagwa ne byingi konka priorities nizitekwa kubaho ekyanyamba ndiyo mu TV egi ninyijuka obwire ubabe aba NRM bakora akaruruka ba SEC members speaker with deputy speaker akemera mu camera yajira ahabwencho omuntu nakozesa billion mukaga okufuna omwanya gwa SEC member billion mukaga okufuna omwanya gwa SEC member ogutakuliho na sente ogutakuzana kumushashura ezo billion mukaga naye azihaye personal resources no not personal resources for as long as you're in Uganda that's not personal resources. That is not person. Attention, have you had any person be sponsored by the state? Seeking omwanya gwase? Of course, na baba state niye kuba sponsoring. State niye kuba sponsoring. Na bakwata sente zako benziyamba bintu nkebe binagambaho. Bo baziteko mukaruro kufuna ka mbo munanko gwarabe mu abengo yaza. Ogo yaza kuraba mo kuzaharya owabo bo byona birije. How can you use 6 billion mbolumu sponsoring akaruka SEC? Kandi kuchabe start shibi kuchabe ikige kintu kirungi deputy Tayebwa tiyakurije akakigamba kuchabe kirige kintu kibi kiri kwenegizwa government kuko wakareginga why other than collaborating on other parties why has your party DP chosen to collaborate with such a party atunoreba ko kuba oyino muntu mukuru ka President Museveni atwiri hangeri emyaka hihi 80 kandi nuwe mwenyina kucegambira tachara mu corruption eje muremere enguto amizi ebyabire nabigamba tenguto corruption amizi bona bashomi wa primary education nareba bichikozereki bichiremere. Do you think that he still has achine emyaka 30 ejesha from now achine emyaka 30 gokora ebintu ebyo? No, naetaga abantu abaramwijeho abatari bo muru ejesha President Museveni aiterwirwe abantu bo muru
abana atasyanta nafunda munkahi ebihanga bakabarugaho so hatitwe aba DP yes namwe nyenda kumwebaza ijeri akatwa obwa chairperson bwa iPod tukatuye mu iPod summit yarebera kimwe mu DP ebya finances za iPod neza kubikwasaje yabutwa yatobwa chairperson yaba minister Mao twarugayo tukakoragana nawe aho kuba bwegesha hati kujambwa kintu ubwire bwa hango mwe myaka 5 misho kine president kimune nka president no egeshaha tukamu blaminga inshobi zabe zakozere ahabo kuba tokazi mutaho nkawe wenka na nabanda nababariyo abamuriyo mu rubaju nubo bazikwa ebimwe nibo ebintu bimwe nabahayo konkoshanga hati nka PDM nienda gamba PDM gisinjiro buri omwe bakamuha miliyoni emwe aine kufuna miliyoni emwe abariyo mu class yo kuzifuna ezo senti konkoshanga mbo ababazikwasa arumu naho muntu emitwaro 8 namwe ha emitwaro 20 ejo president nwa kuba yachikora no we sente yazisindika obuyambi yakora ki yabusindika konka biyabusindikira kandi we mbabashashura parish chiefs babashashura yakasente kabo konka barebera kimwe mbogwo muntu omunyacyaro yafuna yakakade ntiza kubakora kubire katumusharaho tumuha imitwaro nshanju so ejo nunda kuchikora hotashikano shoti groups nzuzu kusharamu oratunja kasente zibakabase singa bakakabahereza so aze wakabahereza yaza MP wakabahereza nyokinkwenda ni nyenda mazima truth and justice amazima no buringaniza but the president you're saying the president has failed to tackle that issue of corruption so how then you and MP will you tuine kuchitakorinjira aha ground ya hansi how tell us abantu baba hakatuje baba ha miliyoni 100 buri omwe yaine okufuna miliyoni emwe na parish chief ni wafuna ka sente kawe toine kandi kurebereza mu ka sente koha mu ka sente koria mureka afune miliyoni yeye emwe yaine kora ki yaine konkuri yo kwenda miliyoni mu bagisindikire is willing to pay mitwaro 20 akatunga mitwaro 8 niwo kuba omugambire niwo n'abantu bo bakubabuzabuza mbu warete ki wakore iki ninza kukura kukiza ofune sente ezo why abo bine kwatubwa bakakoma notura isingiro ninga Kampala ninturi isingiro mwe nitura Kampala isingiro tariyo abashisha na nabakazi na nabakikuru abo wahurire barakugira ngo isente Kaneza Museveni nyowe nata imitwali 10 bakampereza 9 nimbanko zererosiki actually abantu binahurire aba complaininga abya PDM nabantu abakugira mbu tabaratwire sente zitu tinka kuri muntu akujambu nyoni yenda mpa 10 bampe 9 ngo natakozere rose why natakozere rose abwenje ngo sente nezetaga kuzikoze semyaka ebirutinde kiwagalize ngo nayazitungire no abo benye n'abantu bazigaba nbo problem abamwe bakabakwata actually muri sinjo bamwe bakabakwata babateka polisi no short kuba na polisi na yero very corrupt ko polisi babuzaho babahaza polisi bondi when system ya Uganda waza kujibara kandi okajibaraje system yona efire ahabo nshine kugambira echo nkoriro mukoto kumara emyaka 10 nkomuramuzi not nkomuramuzi as a supervisor so system ninjimanya system yo kushanga mitoma niyo kuza kushanga guru niyo kuza kushanga nkahi yijuka polisi na DPP na judiciary bakorengana omushango nubaza baguna jaraha wa polisi tukuza kuhiko wa DPP wazo wa state na ushanga wazo wa state obumushanga nayo bikozere ki nagago wagutwara omukoto shanga so nyo ebinankeje nkabitishitama munabireba nabyetegereza konka wotari corrupt if you're not a corrupt person tokuza kubasa noncho nabirugiremu wabirugama abokuba oyono basing truth and justice yani basing truth and justice abanyishengero
ni bamwe mu bantu abarukutunga sente nyingi buri kwezi nimpora nibagamba between 45 and 36 million. Tinkagireyo so tinkumanya. It is alleged combined consolidated salary yabo is between 36 and 40 something million according to several sources. Other than you also wanting to feather your nest, why do you want to lead abantu bisinjiro? Abantu bisinjiro niyenda kubaridinga because experience y'enfunare omu bintu by'amateeka nemarira kimwe organizing isinjiro yitu tukaza hameza tukagamba hati ntwende eki tukikore okintu kigamba amateeka gani kigamba eki tukirabyeho tukore eki. So the experience I have nemara okustabilizinga entebe y'abakyara egyo isinjiro. Hine nka projects zo kwenda futaho ohiro kukora obunyishengero okuza mu parliament okakora ebiragiro okija kunuka omuntu oli kuba muri isinjiro akutemu masikongo no kumuyamba ki. First abo abantu different constituencies zine bizikenere. Exactly. So omuntu wisinjiro wo rukurangwa yebembirwe kubi akugire mu masiko because wagambe by'amagara tokuza kurumbeka yirwarire ryawe kandi mbazo no kugireta wajya ngo system efire bagarake bajibe imihanda wagira ngo ifire nonda umushoro gurubike ngo gwakora haruho nonda kuleta shi ambulance irabene yokore byawe shi nonda kugirota hati abandi balimirwa ijuki cyakahire turya TV tayari west kandi nimbagambira nti ihanga kuri butari bushuma babantu kweyendeza mbuwe nayenda atunge bingi ihangeri nibasa kwemarira kuri butari ki bushuma obu warebire omu judiciary okareba actually nkana resigninjere nija nanye nafunaho umushango atyo kunafundeho umushango narebera kimwe system kwefiri niyo waba victim naba victim. So no teka ngo hatukonaho hunjira mu politics you want to be the victim. Politics nawo no shara mnoba victim waboyenzere no shara mnoba victim abo kuba politics zinoza kushanga ogumba nyampezi ogumpa ziriya ogumpezi iyo mpazi yenyonyize kwemera ahamazima no buringaniza wambuza sente wanshaba sente nezaki ezo nzo politics ziba shambere for all this while agency esiskiri abwa politics za sente kandi oshanga sente wazitawo omuntu ijoro bakatukomera registrar wa district yego omukaruru wisinje omukaruru kahwire mbakarihenguzi yarangira tararangirire it is alleged mbakarihenguzi konka tararangirire babitu bukarangirwa nkahi Kampala kandi obo mwine returning officer konka no shoti bakandetse abamwe returning officer tabaramwikirizemo bazankahi byanga kurangirwa byaza Kampala. So nani nkujja nti kuri butari bushuma okweyendeza kuri ntugirenda nche tukamarwa n'akace kutine kuri districts zitu kuri amarwariro garumwe mebazi kuri enguto zitu zikozerwe konkane bagenda bapasinga biri yo ruguto azoshanga mbwa bine kwatamu nyowe wampezi nyowe ine kumpezi ushanga hina abantu bingi bine kubagana nka billioni kandi bo barabya billioni 3 Good chance wagira ngo ryo wa DP kandi namazima kandi DP ne yemerera amazima no bulinganiza bione byo no ukora ne byoleka ngutaraho mazima no bulinganiza umugenzi rake dibo South Africa katugira ngo if you stand for the truth you stand alone. So how are you ready to stand alone in a sea of corrupt people? And then
bring services to your people. Ekikuru twineguma n'abantu ntubashobora. Ebare. Twineguma ntubashobora. Tubagambira reka tukozese ki amazima. Ahabo kuba batwire ombishuba kandi barebe bishuba hebe bakozere ki hebe bahikize. Barimo nubataka abashomesa hati barimo bakora ki nubataka. Abashomesa abo benyene nubo kureba nubo bakozesa nkaba agency. Omukaruru. Babakozesa bayibakoro akaruru kabantu. Hatigisha hano bo barimo bakora ki? Nabarabonka. Abakubakozesa kwiba karuru hati tubabaro. Buri omwari yakeye. Yego. Na time neza kwikabaga kwe babaje mwiji. Ijoro bakanu barambo bakabareta patriotism wati. Ekeria hantare. Ba president yaba hasente. Buri omwe kayine kufuna emitwaro 20 ashatu. Konka abamwe bakujyamba batwira omutwaro batwebere batweshatu. So ekintu kyona cyo kukora ekibi incheza kikora ki kikugarukira. So abashomesa begi igishato wakuzo mu karuru bataka kukozesa okwiba akaruru ka Sandra kandi Sandra ari hana yenda akuyambe akugambirire aleta mazima wachirebe. Yego. Eza shahira umuntu wisingira ari kureba akagira atotabangambira politicians bona nagago twakubana enda karuru nibyaro kugamba wahiza kamuhereza kwisha ni nyenda ngo urebe mu Cameroon ugambira umuntu wisingira kubuwo kuba bakwira karuru nkuko rukwemerera amazima n'uburinganiza umubiro ibirabanze umugwebembezi bwawe MPI numero mugo kore biragiro ayino kushakira abantu be ayino kumonitoringa programs za government na nebindi umubiro byawe birabanze kuba kwa bakwira karuru umuntu wisingiro naza kufiringa ngo mukorire ki umuntu wisingiro umubiro byanje birabanze mwa mpira karuru icyo kubanza cyabyona ni nyenda mbakore entebe kanisa ahimurabanze mukanyaha mukanshanga ese mu Yesu niza kuzibateraho numuzaguma muzitere konka nanye nyine kubahika buri constituency nka making sure mbu nabahikamu natamune kitebe cyanje cyagumamu nabaha n'umuntu akubasa kubanconnectingaho ningabo shinanye naguma nimbija mu mpaka akuba nimba ninyenda manye nice kikubashasha nyo Yesu niza kubagambira ndo muniza kurete nguto niza kumaking sure mbu nashakayo amarwaro making sure mbu nashakaya mizi making sure mbu nashakaya amashanyaraze making sure mbu ebyo wegesa nabishakayo konkiwe munyisinjura kundeba no yenda ki ekyo nkyonkwenda nkore ekitebe cyanje buri constituency mbenye n'ekitebe hazoyije ongambire otkonka Sandra nyone nyendeki ekyekye nshobye gikaya ekikacyabaho twakitwaza tuta so nyenda kuba ombantu nyenda kuba nimwe rugahaba MPs abakuzo mu parliament bakagumayo nyo nyenda kuba ndi ombantu tukujja mbwa kujja baferwa mbwa kujja bihano nyenda kufuna time ngume ndi ombantu banje ngume nimbashachara kandi nabo bagume nubangambira tukoreki aho kubito ba MPs ntugenda kutukuza kutera rare tugenda kureta mizi tuza kureta amashanyarazi tuza kureta inguto tuza kureta ibintu tuza kureta ibi konka wabura kumanya omuntu wawe wahansi yabata oruguto tutaka mushikire amiza go gataka mushikire yabato mukaduka ke yakwa kacheka ine hacyaro so hati nyine kuiha bwebembezi nkabwiho parliament nkija nkabuteka aha ground wachenga yego abantu banje bakangambira ntwendeki hakuba we don't give them opportunity yo kutugambira mbo ntwendeki ito tutahantu bateka tekera no chimanyecho yego tutwaka tokafuna na nakambu abantu bakora suggestion bahandika suggestions zabo bazikutera office ukamanye cyo bakwenda
ito tutahantu tubachweramu so nyo ntinkwenda kuba muntu atyo nyenda mbu abantu banje mugume mu ngambire cyo mukwenda kandi cyo mukwenda mbe nicyo nakora ki nicyo nazo parliament nabashachara ekyo noza kukitunga onoza kumanya ebiteekateeko by'abantu nibyo orikutwara mu parliament. Exactly. Now I have spoken to several MPs and aspirants. Wagira ngo every time wagira ngo noyenda wagira ngo isingire ina magombora mingi na namashaza mingi na urwagamba mukaga unka woman MP wagira ngo noyenda not to the constituencies itanu yabare for correction wagira ngo noyenda ebiteekateeko by'abantu ngo babirete a office yawe hine omukikuru otarabase ku rugabo kanga ningo mu ndinzi kuza office aho ragite kandi cyo tshiri kumanyisa ngo buri gomborora buri constituency waza futa yo office nawe hine ukiragumire ku rugo mu ndinzi ukwiza omutawi no buri constituency neza kubera mu office right now tumuntu za kwigura office ya Isinjiro South tumuntu tebekanso kwigura office ya Isinjiro West tumuntu tebekanso kwigura office ya Isinjiro North Bukanga County Bukanga North tukagiheza so constituency zone nza kubaza mu offices because my concern was MPs abarwe mu parliament bakugira ngo bariskingo kweta abantu icyo batakwetera abantu kubihame ibiteekateeko no kugira ngo wayeta for example ka district ningisha za ninga ngo babuganire ha magomborora ne babane benda transport refund ninga allowance HMP atarakubasa ekyo ncho babatiremu teras ekyo ncho babatiremu kandi ekyo omuze wa wagutandikire atabariyo nicho kuyama babirukanjiraho konkare kangambere aba bantu bo mu cyaro becyabo kibakwenda no presence yawe nyono banterera amasomo banja Sandra ito ntukwendo yije utakatufa huito yije tukurebe yije tuganireho niwe abo bo mu cyaro bwo kureba bine mu parliaments bwabo mbashaga kunyeto mu parliaments zabo tuganira tinakusha abasente wachireba tinakusha abasente nyo tinkabehera abantu banje bisinje mbu bansha abasente tehariyo abantu abina amafuza garukweta gukushomesa abantu bariyo no hatu wanogamba hacha meeting zo kwija meeting manya bihanke byo kwija ati kambabuzi nakuretera office nagito muri Isinjiro North mbweni Isinjiro North haba hari kukiza Kampala asho wanjambo office yanje neza kubera Kampala ati nyo nadireta nagiteka nkahe Isinjiro North mbweni chin haba hari habi Isinjiro North nibija naziteka Isinjiro West okurugayo mpaka Kampala no itage mtware 5 naziteka Isinjiro West aho kubasa fute mbaka boda ke 12 ninga busho 10 naho hakurema konka oleba ngu abantu bakugira ngo botu barakwenda kasente kawe nibenda Sandra Alexis obe nabo bakugambira enshonga zabo muhana magezi oleba ngu eze nshongano za kuzibasa yes habo kuba mwahana magezi hine nshonga zo kuza kumujya teji okurugije ko wabereba parliament ezo nshongano zo ndukwenda ngu okurugije ko wabereba parliament uzibagambire turi kubumba kuba okurugije ko wabereba parliament na nagireyo of course nimba ninza kumanya ikirabaske n'istarakoreshi n'istarabaske ba politicians bihehe bishuba politician ko kumugendo kamugambire ikine cyajya tebe byona ninza kubikora you understand ati byona ninza kubikora na yatakuza kuchikora kujya ninza gukora ki ninza kuchikora konko muntu egeshaha abantu bisinjira bo kureba tubacira abanyacyaro abantu betegerize abantu bineza WhatsApp abantu bina masimo gebeyi ebintu nibabirebera amakutu ya social media abantu bashomere omuntu ashomere kandi omuntu ariyo mu mbere etyo tikwetagisa kumubi iyo bari edashika zatwaho kandi urukutureba hatayari Westiraka ryetu program tsheshure na nishabangu tujikomea aha konka you have a minute yo kukonvisinga omuntu wa Isinjiro ngu nobasa and we call it a show abantu bisinjiro mwena
mwe bali munonga abami batoreba bakwase program egi nyo nija nkana munigina nijara omukibina kandi kya DP omwebembezi witwe ashaziremu ya agenda ya supporting President Museveni kanyo President Museveni timwineho buzibu bona n'omuguruso witwe ogwo kandi kwihakare nimukimanya mbu ntahani murondera karuru so naba nija ninyenda gukora ebintu nko kwibwine kubabiri nyenda twebembeza amazima n'oburinganiza twebembeza amazima n'oburinganiza district yitu neza kubaje konka kandi twaguzo mu bintu bye buyaye twazo mu bintu bye bishuba twazo mu bintu byo kubiha twazo mu bintu byo kwiba district yitu nibazagumana bagigamba mbwera number 1 kumboza kushanga oshiko mu district oshanga mbwe bintu tubiterire so omuntu wisinjiro aryokwe abamwe nimanya bamanyambwa karuruka kahwa konka karutuka kahwire turi muntu zo mu karuruka general elections kandi niza kwizo mu kibina cya DP ece kibina kine simbo yefuka abanyisinjo mu kimanka n'abahire karefuka abamwe nimanya hate mu gyace de mamurumuni muhinga enjure egwire murumuni mbyare bintu byanyu so twebembeze fuka abo kuba basi tumukuza kujibasa basa hishire kwamere so efuka yitureke bayambe ba basi tubone kufuna umuhanda omurungi nasigara ndimba Sandra Alexis akubetagamu obwebembezi akubetagamu akaruru akubetagamu okushagikibwa okuza parliament 2026 yabale omulebi wa Tayari TV akandi yabale kugumana itwe kusiyaga majingo program tusheshure tuza kugikomya hapa twaba tuyine orukwenda obwa MP ahabwa district eyisinjiro omukazi Mbabazi Sandra Alexis omuhiji owekishaju nyesero abantu baganjambwa nko uza kutuhijira nabajanta nabahijira bora eka buri eka neza kufuna ki ekishaju otakarugaho kusyobubulika iratunga ekishaju omuri singiro ni Netanyahu Special Forces